I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati, trollove. Evo, možda će malo lagovati jer snimam, a meni ovako nalaguje. Sad idemo prvo. Čini nešto sam malo, znam, evo ovaj prvi, možda znam. A treba ovako raditi nešto. Da. Što je ovo? Ajde ovako. Što ne gledaš sam? A tu uvijek? To je to? Prvi smo završili. Next. Čekajte. Možda treba više puta da okrećem. Ne. Ja i dalje ne znam stvarno. Nijako se drži, nije. Čekaj, prvo moku. Ne. Jebi se. Što? Može ovo? Manje. Može i ovo. Idemo u sljedeći izgleda. Da. Ključice. I neću. Sačekajte malo. I dalje tražim, ne mogu da nađem. Ima na njoj nešto. Što su? I? Aha. Ups. Ne kontam. Ja učim prema gore, on ide prema dole. Kura. To je samo čim desno. Šta nam ga pustim, jebote?
Kurac da se nosiš. Mamo ti jebe. Što si ovo šmerio, ono sam igrica. To, mamu ti jebe. Stvarno to može? S prve. Ozbiljno nisam ništa gledao. Nešto ovdje i nešto ovdje. Noga. Crko. Možda ima nešto travi. Fuck. Opet negdje u ćošku. A puši bre kurac. Ti mam. Šesti level, opa. Kurac. Što jebem ti mam. Dalje ne znam. Ovako idemo. Tu. Što je ovo? A, bože. Ja se bez veze narijem. Glupost. Bote ja. Evo ovdje na ovom levelu ćemo da stanemo, pošto mislim da bi to bilo to za ovaj video. Već 8 minuta. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Šalim se. Nije ćao, nego zdravo. I ostavite like, share i subscribe i zbilja. Što vam se ozbiljno. Vidimo se u sljedećem epizodu. Ćao.